Lang Hempi Forest IBA long Assam Chief Minister Nangkahumri Karli Tang Lamet Kuru Bonglong Terang Aphan Kachigimo Asai Kidengpon Pini Pai Pai ni Pai Great Roxier ni Lang Hempi Forest IBA long Assam Chief Minister Pen Meghalaya Chief Minister Lapen Piyush Hajorika Atum Nangkahumri Kivang MSC Het Sing Rong Phar Lapen 20 number Bathalangso MLA Rup Singh Tiron Lapen KSA President Mirjen Ko Elvin Tiron Lapen Agustin Hansetum Border Issue Aputha Kachingbai Lapen Memorandum Alostame Piyush Hajorika Arideng Pachirpon Lapen Kachingbai Alam Padopon Pen Mesen Pen Padopon Lo Sitame Itum Karbi Anglong Along Le Adui Ahoyke Itum Chilongbek Nangji Puse Kachuningri Ponlo Hamren Pen Bikram Tokbi Report News 18 Diffro room once the photos are taken. This meeting is going to be a closed room meeting, so please kindly vacate the room so that we can proceed with the vacate the room, and only the organizational people who are representing kindly proceed one by one to present. আজি এইটো আমাৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ আমি ডিৰেক্টলি মানুহৰ লগত গাঁৱত গৈ ডিছকাশ্যন কৰা নাই কোন ক'ৰ লগত থাকিব খোজে বা কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী কি এই বিষয়ে আমি বহুত চৰ্চা আজি কৰা নাই নেক্সট ভিজিটত আমি ডিটেইল চৰ্চা কৰিম কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী চাম তাৰ কাষত থকা মানুহখিনিৰ অপিনিয়ন ল'ম তেওঁলোক খাচী নে কাৰ্বি নে গোৰ্খা মানে তেওঁলোক অসমৰ বাসিন্দা নে মেঘালয়ৰ বাসিন্দা এই বিষয়ে আমি সৰজমিন পুনৰ তদন্ত কৰিম আৰু আমাৰ ৰিপৰ্ট সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই দাখিল কৰিম আৰু মেঘালয়ৰ ডেপুটি CM ডাঙৰীয়াই তেখেতলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইটো যেহেতু ৰাজ্যিক বাউণ্ডেৰীটো এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত পৰে আমি মাত্ৰ ডিছকাশ্যন কৰি ৰিপৰ্ট দিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সমাধান প্ৰায় কৰিলোঁ মেঘালয়ৰ 50%তকৈ বেছি সমস্যা সমাধান Jadi pun tak kebut sana bang tak bandari bang ke, awak bandari long naik pusi full hai. Pasal lang tu pu bang ke, mana zero point lang dam naik, pusi muda zero point lang dam lo. Pasal zero point ada promosi ni lagi pulo. But mana sarang lu si pulo. Taso yo zero point ke lagi bandari zero point. Bandari pan. Lagi NEC mana division ke coba. Isi bang ke pun tu ke kampus division lo pun tu ke juai division. Taso juai division bandari lagi. Taso alam tanun lo. Lapan hitung itu bang ke hitung ke bandari lam ke hitung ke akapre tin pupe. Ke nanti ni 51 52 lapan ni the same mana Steri Meghalaya Steri Organization Act 1969 72. Taso government of India, government of India tum Assam survey tum ada India survey tum taso notify ki piate mesin itu make bandari teng itu tim long ni itu pulo. Asal tum bang ke nitu na bandari ke palang pusi pupom le hai. Dalam tum ke record ka be mati le bosu bosu ke. Ke nitu mang ke record do ka do be. Ke non bang ke pas visit lang tum hai ta than lo tum ke cheng la. Dokumen nitu memorandum ado tum pon lo. Aso putai tum study poja po pusekan te bang tu pola tu. Asia bosu bang men ke solution ke pipeda lang. Ke pipeda bang adi tum hin bang ke puju bang ke nitu ke kapre kali. Pane la so bandari bang ke nitu ke bang long le long tai tum kap ke nitu ben tum long le ta pipe. Ke Farukes terkira pokera ni mana government of India notification ki biat teng pada bangsi itu kan la an bandari bang do long na popus nona khanduli khasi panar tumpen la entry tax gate ke sipen ki di pon terek nangji Pini Pai Pai ni Pai Great Roxier ni Lamet Kuru Bonglong Terang Aphan Kachikimo Asai Kidengpon Lamet Kuru Bonglong Terang Alang Liphan Ingko Daisi Angdeng Kechok Lamet Hemtung Pi Alongsi Chikimo Asai Padopondo Porphai Sir Kepen Sitame Milur Kaipondo Lapen Man Peng Alohi Kachitongdun Amai Phu Barim Lun Sitimung Lapen Non Kachari Pom Amai Phu Barim Inti Konchun Bang Joy Singh Tokbi Vice President Karon Hanse Hemphu Mukrang Amai Phu Kukur Singh Rongpi Inglong Kiri Ahaba Amai Pen Sem Singh Hanse
Lamding Assistant Director Biron Hanse alang litum labangso kachikimo ing samjin penmai kachun ponlo. Difu Ben Indica Military Report News 18 Difu. Akan dah long ni berjauh awal ramai mana agongnya meku mati kembang tu bangkit tu dan bagi ramai ikan ramai sampai macam orang dia lam macam orang Vietnam tu ini itu kopi mana itu karbi kita ke bari iki kan ki iki petai jase upaji budul laki nomi tugas ha ini ki ko pentingkan si utama ini karbi akhirnya Uti banggakan, uti tinggalkan, munit muda macam jong akhirnya kan, apa tipikor, lamet kita jira lamet pasal siapa pun kalau dia itu ke lamet itu semua terang. Alam ni kira di satu India dia cari usi lamet pasal siapa pun Labang seorang ini tungkar dia alam kan kita seorang ke dulu British itu American Baptist Missionary itu akhir per alam itu ke isi asong kalau belum asong atau akhir per asong kerja hitam paklan dulu sitamnya kalau kayak Baptist Missionary itu mahin penamakan Baptist Missionary itu mahin persegi itu, so. Sitame bonglong terang ke jongjung inut kapuri pensi alam le hala so. Alam le haru press kamera ingko rake komani kan hotel lo lugi to kapang se. Sitame kasak